eqhube. Yebo asesukile manje aphikelele lapha naphansi amahasha atelebhela wasuka udaka njengamanje zithelana ngodaka zithelana ngothulu ziphikelele lapha phansi uhleli lapha Mfaziwendiya phambili lokho etelebhe njalo wakhala amakhola kakhulu umkikizo lapha eScottville endabeni zaseScottville kodwa ziyamfica zifuna ukucela indlela akavumi uthi ngeke ngilandeleni ngemuva ngimdala kule ndima ngisho ngicetshwa ngikwenzile lokhu akulula ukuthi lana nizofika nizenzele umathanda ziphikelele lapha ezantsi ejikeni lasemphela ndaba zidonsa ikarishi zilinganiselene ayikho efuna ukubuyela emuva kakhulu kodwa isidlulile lankabi ebomvu ngaphambili kodwa iyanqashanqasha athi sibona kwenzeka kanjani ilokho igijime njalo zijikile lapha ejikeni lasemphela ndaba uyabona manje ukuthi kwenzeka kanjani ilokho egijime njalo lapha Mfaziwendiya uyibeka zonke phansi akagijimi konakele lapha kuthuka inyoni nazi inyoni zakho lapha emfu kahlophe Makusuka lezo inyoni ubokwazi ukuthi babheke esihlabathini bathi beqeda ukudlula esihlabathini bajike ikhona mase ujikele lokhona lokhu badonse njalo sose kufanele nje ubekezele uJoga axoxa indaba nehash lakhe ngabe sakhulunyiswana ekindaba khulunyisana ukuthi siyayithatha le race uyabona ukuthi ucela into no general no Andazi yibona lapha abaphosela Mfaziwendiya inselelo ulapha na ku position 3 kodwa ngendlela sephamise ngayo amajubane ngiyakhomba ukuthi zothi ingena la zobe ingena naye sekuyena mhlawumbe sehlezi phambili ziminyene manje kubiyena uTshuma ziyatela bhebeke phansi wonke amanselo lapha ziyagijima abafana bayiphethe ngohlelo washo waqhamuka Mfaziwendiya nawe yana phambili uyalikizela uyaphambili baphakamisa izandla abafana ayashaya bathi salibeni siyokha imali akumali kuyafika eScottville akumnandi kuyafika eScottville ubonani lapha namfoka sihlophe konakele manje ukazi ukuthi ubani ozogcina eshaya intambo phambili bawashaya manje abahasha abafana nangu ngathi ke khona uthi hey sengifikile yebo bamshiya Mfaziwendiya uselapha position 2 ulokho ashaya njalo umfana abuya futhi bashaya intambo bengibhekile ngithi Mfaziwendiya uzokwenza adume ngazo bathi kwagoge ezola ngeke uzukubona lokho hlezi ukusenzela khona usithela ngodaka angabe indaba zalutho Sulinyembezi ubona kamufu ukuthi hayi bekukhonto engasayenza asazi ke ama charges soyicacisela ukuthi lapha kuAndazi